أستاذ أنس محمد فأنبانا، أستاذ إبساء حسن فأنبانا، أستاذ نجاش محمد فأنبانا، دكتور أصلي محمد فأنبانا، حمزة هاجي فأنبانا، مرتقوتو فأنبانا. أبان كنو نبيل الأبتي بويا obboleeyyan saalleen akkasuma dhukkuba hamaadhaa itti dhufe gargaarsa isinirra barbaanna. Kalee dhukkuba, onnee dhukkuba, onnee sanbira kutee sombaa dhukkuba, somba sanbira kutee meeshaan garaa hundi fayyaan qabdu ja'aniini. Kunoo mucaan kana bira jiru kana kan kunoo isbitaala ciisu kana way dabarsaa Finfinnee geessaa ja'aniini. Miliyoonaa fi 700,000 isin barbaachisa ja'aniini. Saniifuu obboleeyyan islaamaa rabbi fayyaa isin hin dhoorkini. Fayyaa dhukkuba hin qabnellee rabbi isinii haa kennu. Mucaa kanallee haakimni jabaan rabbuma. Achuma asittillee rabbiin haakimuu danda'a. Rabbi nu haa haakimu. Fayyaa afaan hin beeynees afaan beekaniis rabbi nurraa haa qabu. Jam'aata keessanii wajjiniini dhukkuba akkana afaan wallaalchifate akkanaa kanaa itti jira. Rabbumaan nu bira dhaabbata. Eegasii ammoo isiniin nu bira dhaabbata. Boochi dhiiraa alaan ala ja'anii isaan booyanii imimmaan buusanii ani imimmaan bira kuteetiin isini alaan alu jira. Inshaa Allah rabbii jecha dhalootaa jecha islaaminaa jecha biyya takka tahuu jecha ardiin takka nu tahuu jecha kalimaan imaanaa takka nu tahuu jecha quraanni tokko nu tahuu jecha qiblaan tokko nu tahuu jecha afaanilleen tokko nu tahuu jecha adaraa eega rabbi kadhanne booda rabbiin isin kadhanna akka ummata kana cinaa dhaabbattan